yn mynd... I know, I do a little breath. Ti'n neud fel sharp intake o beth bob tro. Achos fi moyn rhoi fel bach o break cyn dod mewn gyda'r hello fod yn fel clean hello. O, dyna ti, wel fi'n cadw hwn i gyd mewn, so... Oh, brilliant. Helo, bawb. Helo, Catsi ma. A Catrin Herbert hefyd, i fod yn ffurfiol. Croeso Pob Lwc Babe. Croeso nôl. Croeso nôl. Sut mae'r wythnos y diwethaf wedi bod i ti? Wedi bod yn brysur, do? Oh my god, wedi bod yn brysur. Wedi bod yn really, really, really brysur. All good things? Good things, yeah. Well, I guess fi'n dechrau swydd newydd cyn fy hir, so woohoo, so yeah. Exciting. Same but different, ond... Yeah, imagine ti fel fi'n mynd I fod yn rock climber. Oh, I wish. Oh. Imagine such a life, imagine the sponsors. I know. A hefyd, update ers podcast diwethaf, achos ti'n dweud bod Rach yn mynd I symud mewn, ond ddim yn fel gwybod pryd. Okay, dyma podcast ola ni, cyn bod fi officially yn byw gyda Am y tro gynta I byw. Erioed gyda partner in my life, so... A sut profiad mae hwnna wedi bod so far o ran y prep? Oh, absolute pure chaos. I mean, look around. Yeah, nes I ddod ma heddi, a mae shoes Catrin I gyd wedi llinellu lan. Mae fel loads o booze sy'n gone off. Sydd yn mynd, sydd yn gofyn yn erbyn I'll lot o sortio I wneud. Loads, yeah. Currently, yn anffodus, does dim really lle. Am personal. Ond mi fydd, na. Oedd e'n ffynnu, o'n i yn gwaith dydd Sadwrn, Di Sul, a just yn cwpl o oriau, nes I ddod, well, ges I text gan Rach, a oedd I fel, I've got a fun game for you when you get home. O'n I fel, why do I feel like this is not going to be fun for me? Fun nor a game. Yeah. Ond basically, oedd I fel, cyn I fi ddod mewn i'r tŷ, a thi, hi, have you seen I love when you do her Stacey voice. Solomon's Sort your life out. Sort your life out. And I fel, yeah, because I bloody well knew where she was going with it hefyd. I just di roi shoes fi I gyd, and mae gen I lot of shoes. I do have a bit of a trainer addiction. Oes, mae dy ti fel insane amount of shoes. Fi'n caru trainers. Fi heb gweld lot o rein. Fi'n caru trainers. Ti yn licio trainers. I love me a pair of trainers, honestly. Mae yn bach yn weird I fod yn recordio a just gweld loads o sgidau blan ni. I'm like, what's going on? Ti'n barod I fel redeg whenever. I wneud pob math o weith gael pob beth I blaw. Oes dim clogs yna, na'n ffodus. Na, dim clogs, dim clog shop. Couple of pairs o fel walking boots, football boots, loads. Wow. Wellies, fi'n barod am dod ar y ffarm. Yeah. Ond, bydden ddim yn atro nesaf ti yma, I guess. Yeah. In theory. Ond mae hwnna'n exciting though, bod hi mynd I fod... Oh my god, yn ni'n gallu gwneud TikToks gyda Rach? 100%, well, I say 100%, os mae hi eisiau, I'm forcing you. Fi wedi hala hi wneud un TikTok o'r blaen. Yn barod. O nath yna, ffynnu yn y Euros. A nes ti ni bikini ond, nes ti byth postio yna, na? Na, fi'n teimlo'n self-conscious. Na, fi ddim yn teimlo'n hyderus. I love short and geiriau. Literally favourite thing fi, fel, mae hairdress fi nawr yn dynyddio rhai o geiriau fi fel shamps and condition. Shamps and condition. Loads. Ti'n gwybod beth mae Rach gweud weithiau? Fi fel, na, rhy bell. Mae'n mynd, I'm just going to make myself a little cough. Yeah, cough. A little cough. Yeah. Love that. Ta waith, sôn am, well, lot o beth fi eisiau dal ond ti arno, achos as fi weld ti diwetha, ti di bod ar dy wyliau. Os ti'n methu fel gweld, fi'n really tanned, guys. Ti yn actually really tanned. Diolch, achos es i'r gym ddoe, nath PT fi literally ddweud y geiriau gyntaf mas o ceg fe, where's your tan? Na, ti'n edrych yn tanned, cos ti'n gwybod beth ti'n blend o mwy mewn gyda'r wal. Oren, it's gonna be a nightmare to edit. Ond a fi'n dal yn really pale. Fi ddim yn gwisgo unrhyw foundation. Shut up. Dim foundation, this is my natural. Fake tans. Dim fake tans. Bach o bronze ar y cheekbones to get him popping. Well, sure. Ond just bach o concealer dan y llygad. Achos mae foundation fi gyd yn rhy pale. Love that for me. Love this for you. Ti'n edrych yn really fel refreshed and glowing. Do you know what? Fi yn, but what also helps yw, cyn I fi fynd I ffwrdd, I was diagnosed anemic. So fi wedi bod ar iron a B12 ers ni. So that's been helping loads. Oh, man, really good. Da iawn. Diolch. Da iawn, doctors. A sôn am TikToks, oedd ni wedi gweld bod chi wedi mynd bach yn viral. Odin, 150k views so far. Mae'n mwy na hwnna, fi heb check God's sake, pan ti wedi postio fo'r account Pob Lwc Babe?
Ti ddim wedi tag o Pob Lwc Babe. I know, ac oedd fel niche lesbian content hefyd. I know. Oedd e mor good. No, I love that for you. Beth oedd eto I goffa fi? So, oedd e fel, when you see another pair of jorts at the all-inclusive and you're no longer that lesbian couple. Achos oedd i weld TikTok couple arall oedd yn dweud when you're that lesbian couple at the all-inclusive. And i fel, that's us, but we're not. Achos mae yna fucking loads o lesbians in Gran Canaria. Really? Breaking news. Oedd na o leia 3 couple arall yn hotel ni. And ac oedd hotel ni'n eitha fach. Oeddech chi'n... Oedd e'n obvious bod nhw'n couples? Oedden nhw, like, they were like on each other Mounting in the pool. each other. In the pool. And good for them, and so they should be. A fel chwerthin a stuff, frolicio, you know? Oh, God. Chwerthin, how dare they? How dare they chwerthin? O'n nhw'n chwerthin, o'n nhw'n clearly lesbians. Achos mae lesbians mor hapus. You know? Hanner a hanner, I would say. Yeah. Well, Nian, not to rub it in your face. So we are lesbians and we're happy. Yeah, rhan fwy o'r amser, I would say so, yeah. Ond oedd Gwylio'n lush a I went viral. And I went viral. That's my update. Lovely. Yeah. Ydy pobl di bod yn fel dweud peth fel comments neis i chi yn yr... Be ti'n meddwl? Fel, ar y TikTok? A lot of views, a lot of likes, yeah. Have you funnily enough, so flattered? Cyn i ni, dim really, ond funnily enough, cyn i ni fynd, so nath ni bwco hwn ôl yn fel mis Gorffennaf or something, Mehefin. Yeah. A ni di bod yn galw yn Gran Can. Gran Can. Gran Can, babe. Gran Can, that's all we've been saying is can't wait for Gran Can. Un o'r sylwadau, oedd rhywun yn dweud, OMG, we're in Gran Can, but we haven't seen any lesbians. Ac yn i fel, what is it about lesbians calling the Gran Can? Is that a lesbian thing? Well, Rach is shortening hefyd, but he's in Gran Can, I feel. Oh my God, nothing would stop her from calling it Gran Can. But he's probably gael yn Grwca. Grwca. Ond pan oedden ni gael barbecue teulu, nath cefnitho'r Sam, pan oedd i ddweud, oh yeah, we're going to Gran Can. Nath i ddweud, the Grand Canyon. Nah. Well, yes, we're spending 7 whole days in a canyon. Yes. I'd love to go to the Grand Canyon. Oh, so would I, on fel in a monk's trip, ti'n bod? You know. Exclusively. Yeah. And nowhere else. Siarad am lesbians, because that's all we talk about. Yeah. Fi yn really happy to fod nôl achos, like, autumn vibes, ti'n bod? Fi barod i fod yn cozy. Yeah. A hefyd, mae mis Medi yn signifio dechrau lot o incredible TV. Ydy mae, actually. A lot o TV lle ni probably mynd i weld lesbians. Achos, wel, mae Strictly... What the lesbian... Well... What are you on about? Mae fel arfer, mae na lesbian neu gay, and there's a token gay on Strictly, a maen nhw was mewn same couple, same sex. To my recollection, there's been one lesbian on Strictly. Na, What's-a-Face, yn ffrindiau efo What's-a-Face. Oh, he! Dwi'n Rebecca nath cathod. Oh na, nath i ddim wneud cathod pan o ti'n rhan o cathod. Shit. Well, anyway, bys ti'n nabod hi, mae hi'n comedian o Bristol. Jade Adams. Jade Adams, that's the one, love. Okay, yeah. Okay, dau. Hi nath, a Olympian. Boxer yma. Yeah. Falle dyna fe. Ond I'm sure there's been more. Ti'n fel, I can't wait for all the lesbian content on Strictly. Fi fel, I went home and Beth. Mae na un, so sa'n meddwl bod hi'n hoiw in real life, ond nath i chwarae gay woman ar EastEnders. Oh, wow. A falle bod un arall sy'n footballer, so I think she might be, hi sy'n rhedeg y podcast efo. Oh, okay, nath Alex Scott neud yn do. Oh, do fe? Do. Falle nes i ddim wylio'r. Fi'n siŵr. Well, aside from that, Traitors celeb version yn dod. Yes. A mae na loads o lesbians ar hwnna. Give me a second. Okay, fi di restru nhw. Go on, research. Let me show you my research. Okay. Did you rest your lesbians? Cat Burns. Yeah. Gwir. A Claire Balding. The gayest gay. Yeah. Do you know what? We'll be telling if they get voted out early doors. Early. Mae na loads o gays arno fe, eleni yn general. Mae Alan Carr. Cos mae loads of gay man Stephen celebrities. Fry. Don't know pam. Oh. Is that a thing? Yeah. Apparently, si fynd i'r thing yma blynyddoedd yn ôl am fel queer media. I know. Very on brand. Yeah. Oedd e'n dweud, o ran cynrychiolaeth LGBT, obviously, ti eisiau cael cynrychiolaeth ar teledu o fel pob math o gwahanol cefndiroedd y stuff. So, mae pobl LGBTQ+ as an umbrella actually, like,
statistically, this is a while ago now, over-represented. Wow. Achos ni just mor fucking incredible. Ond dim ond achos, the vast majority of that representation is gay men. Achos you've got, you know, your Alan Carr, your Graham Nortons, your endless list of gay male like comedians and presenters and stuff. Falle achos yn naturiol fwy funny. Funnier than a straight... More funny than lesbians? No, than straight men. I'd rather a gay man on my telly than a straight man, 100%. Do you know what I mean? Well, yeah. Well, okay. Mae hefyd, though, sioeau arall sy'n dod lan, which I can't wait to share with you. Big Brother. Surely. Nath lesbian ennill Big Brother llynedd. Do. Ali. A byddai mae celeb hefyd yn dod lan. That's a lot of telly where there could be lesbians. That's very true. Ydy I Kissed a Girl yn dod nôl? Wel, achos nath nhw'n neud yr... Ia, ond nag nhw'n seithi fe pan mae'n dwymach, fel mis... So nag nhw wedi ffilmo fe dros y haf? Na, achos oedd ceisiadau mas dros yr haf. Nag nhw'n neud yn spring, wedyn golygu, then it goes out over summer. Oh, ddim tan blwyddyn nesaf then? Yeah, probably. It's mae'n eitha byr, actually, fel cyfres. Nag wes, what, like 4 or 5 episodes? That's not long. Na, ge wan mwy na hwnna. We? Yeah. Mae ddim mor hyd a fel Love Island. Na, I swear mae'n fel like 10 episodes. Oh, okay, fine, yeah. Ond mae'n teimlo'n, eitha byr i gymharu. And I might be lying. Oh. Wel, fi'n edrych mlaen, dyna beth fi'n edrych mlaen at dros yr Hydref. Good telly, cosy vibes, lesbians. Dyna ni. That's it. Put it on a t-shirt. Oh, for God's sake. Ti'n obsessed with the merch. Good vibes, lesbians. Good telly, cosy vibes, lesbians. I'm putting it on a t-shirt and I'm selling it at our event. Christ. Talking of, mae'n dod lan. Ydy. A ni yn angen siarad amdano fe. Ie, achos ni angen pobl i ddod. Otherwise it's just me, you, and Pantera, a Rach a Sam. A Rach a Sam, yeah. Maen nhw yn gorfod dod. Oh, yeah. Yeah. They don't have a choice. Na. Ond hynny yw, dewch, please. Please. Ni ddim yn desperate na beth. Na, ond genuine, y peth yw, does gyda ni ddim syniad faint sy'n mynd. Ni ddim yn gwybod os mae'n mynd i fod 5 o ni, neu 50. Which is also a vibe. We haven't got a clue. Ond mae 5 hefyd yn vibe. Well, but then... Ni 4 a... Caitlin McKay yn dod. Ydy dod, I was going to say. Wedi newid shift ti. And that's it. Oh, yeah. Oh, but that's fine then, even if it's just us 5. I'm glad, ni'n mynd i gael lovely time. It's going to be a vibe anyway, ond os chi eisiau dod fel rhan o'r vibe, please do. Ac yn ymwedig, achos mae La Pantera newydd cyhoeddi yn dod, bod nhw'n cael awr. Fi actually devastated. I know you are. Be ti'n mynd i wneud fel pan ti'n cael fel plant a fel great-grandchildren a ti'n gallu dweud, you know, when I was courting the ladies, that's where I brought them. Oh my God, for starters, fi byth yn mynd i ddweud y geida yna. A mae fel, ond mae di cael ei newid mewn i fel, I don't know, fajita shop, which is also a good... What do you mean a fajita shop? There's not a million miles away from byth yma. Oh yeah. Ti'n mwyn gwneud Well, from tacos to fajitas. Neu rhywbeth. Yeah. So with fajitas. Ond, yeah, I mean, I don't know os bys ni'n cedd rhywun gyda Rach yn pwyntio allan yn holl lefydd yn ysgrifennu am merched eraill. Ia, ond fel, yn pwyntio mas i... Wel, fi'n jyst yn cymryd bydd Rach yn hefyd. Oh, yeah. A fi'n mynd, hey kids. Diolch yn holl lefydd yma, nes i fod am merched ar dates sydd ddim yn mam o chi. So, I won't be doing that. Well, talking of, ti di roi drink nice fi yn gwydr nice ti. Mexican lime soda. A hwnna o La Pantera, nath Sam o La Pantera roi hwnna i fi fel anreg. Yr actual gwydr? Yeah. Just un neu set o 4? Na, just un. Oedd pobl yn dwy'n nhw drwy'r amser, so nath nhw stop i cael nhw. A wedyn, nes i dweud, oh, they are nice though. Well, you can take one, because you asked. I've just noticed it. It's a cactus. Oh my God, ti'n slowy sylwi. O'n i'n meddwl, like, what's so special about this glass? Because mae'n cactus. O'n i'n meddwl, like, what's that weird nub on it? Oh, nice. Yeah, that's delightful. Nub. Yeah. So... byddwn ni, I'm going to be on it that night. Fi'n yfed. I'm out. A fi. Yeah, obviously. A fi. Achos fi'n meddwl cyn bo hyd bod fi'n mynd i fod yn dechrau gweithio ar ddyddiau Sul. Sy'n ffain. Ond ddim... Dim di-sadwn. I think hwnna actually probably di-sadwn ola fi am spel dweud I ddim yn... Yeah, so I'm going to go feral. Oh my God. Feral. Buzzing. Fi actually really, really excited am that. Really excited. But then really good. A hefyd, genuinely, fel... Jokes am fel past date in life fi aside. Maen nhw'n brilliant people. Mae'n great vibe. Ond os chi heb fynd,
mae dych chi cwpl o fus o ddall i joio Yeah. fe. Dewch chi joio fe gyda ni, ond regardless, fel, maen nhw'n really nice, fel good people, and it is a proper vibe hefyd. Yeah. So, ewch chi check mas, ewch chi gefnogi nhw, fi'n jyst yn gobeithio gawn nhw fel rhyw premises arall, neu rhywbeth. For sure, i set Be bynnag nawn nhw nesaf, but then great, ond, yeah. A hefyd, os chi'n fel eisiau dod, wedi gweld y poster or whatever, wedi clywed ni'n sôn amdano fe, eisiau dod am fel falle ti ddim gyda rhywun i ddod efo, whatever, drop us a DM. Oh my god, yeah, nawn ni greu, beth os, nawn ni greu grŵp bach o bobl sydd eisiau dod, and then... Ech chi bydio lan o whatever. Chi fel bydio lan, neu bydio lan gyda ni, that's great. A wedyn, so chi ddim fel, fi ddim eisiau cael mewn ben fy hun, whatever, nawn ni ddod i nôl chi. It's fine. I'll pick you up at my 500. No. A na I ddim, cos fi ddim yn mynd i yrru. Oh yeah, true. That's why I ddim wneud hwnna. I made a promise I can't keep. Sorry. Yeah, she lied. Ond fi'n meddwl bydd hwnna'n... Can't wait, buzz in. Really, really good fun. Yeah. So hefyd, os chi yn dod, cos mae lot o bobl wedi hoffi'r poster, you fucking know. Just let us know. Yeah, just i roi fel syniad i ni. Ni angen text o pobl a just like fully direct gwahodd nhw nawr. Yeah, for sure. The work starts here. Ond ni really yn meddwl like, os chi ddim yn siŵr, fi ddim gwrs beth hwnna'n fel awkward, cos fi ddim yn nabod nhw. That's the whole point, Def. Yeah, exactly. Literally the whole point. Ni moyn fringe. Yeah. And fydd hwnna'n lovely if it was you. Mae hwn, Pob Lwc Babe, yn podcast gyda dwy ferch queer o'r enw Catrin. So, ni methu peidio siarad. Oh, the one and only. I'm the one and only. Catrin, contestant on RuPaul's Drag Race UK Series 7. Catrin Feelings. Mae'n absolutely mental a llwyr heiddiannol. 100%. Llongyfarchiadau massive. More exciting. Massive. Fi'n thrilled dros di. Fi'n meddwl bod hi'n mynd i'n dda. A fi'n gobeithio bod, achos mae fe gyd fel gorffen. Yeah. They know who's won erbyn nawr. Wel, nes i glywed bod... So, fel arfer yn y final, mae tair ohonyn nhw ar ôl. Yn y gorffennol, maen nhw wedi ffilmo 3 outcome gwahanol o pob un ohonyn nhw'n ennill. So, bod ddim yn cael leaked. So, I wonder. Yeah. Ond bysyn nhw'n gwybod pwy yw'r 3 ola. Bysyn nhw'n gwybod pwy yw'r top 3. Yeah. I know, a mae socials hi wedi bod yn pop off hefyd, and I was obsessed gyda'r fideo nath o City weid Catrin. Oh, fi'n gwybod! Don't ever, I can't do the accent, call me Catrin. Don't call me Catrin. Someone had to say it. Honestly. Fi'n cael hwnna eitha fel... Drwy'r amser. Yeah, neu, os fi'n dweud, what's your name, Catrin? Is that with a K? Fucking when has it ever been with a K, love? Yn wedig pan ti yn Cymru. I know. And it's like... Fi'n cael Catrin lot. Neu weithiau, Catrin. Catrin. Oh, I'm not mad about Catrin. Well, I'm not mad, like Catherine. But it was not my name. Ti'n fynd i cael rhywun, oh my god, hilarious story. Ti fel mewn e-bost, mae enw ti yna, a ti fel arfer yn llofnodi fel off gyda enw ti, neu mae fe yn y signature. Fi'n neud y rai, it's in my email, it's in my signature, a fi'n rhoi diolch Catrin, neu Cat, whatever I'm feeling. A maen nhw dal yn dweud, hello, fucking God knows what. Yeah, I know. Oedd Elan Evans o'n i arfer gweithio gyda'n clwb, oedd hi di gael y broblem gyda rhywun. Oedd rhywun yn... Oedd ddim yn enw, Alan. Oedd nhw'n gael rhywun Alan. A unwaith, it'd gone so, like, long, lle oedd nhw was yn galw hi'n Alan. Nath hi danfon selfie o hi'n i fod fel, I'm a woman called Elan. Unwaith, right, pan o'n i blynyddoedd yn ôl yn edrych ar 2, o'n i di sawr lan gyda fel loads of estate agents gwahanol i gael updates o stuff. A dda menyw, I'll call her out, Jessica, Darlow's. Jessica at Darlow's, babe. Mae'n probably ddim yn gweithio yn o'r agos. Pwy oer, oedd ysbal yn ôl. Oedd hi'n ffond o fi lan yn mynd, hi, Catrin, it's Jessica here from Darlow's. Oedd hi'n constantly gael fi'n Catrin, which, fine, nes i trio cywiro hi, ond fine. Ond y broblem oedd hi'n cadw e-bostio sy'n poor sod o'r enw Catrin Herbert. So o'n i'n derbyn dim byd, oedd fel, I fi, o'n i fel,
I imagine that you haven't. I imagine that you've sent it to Catrin. That's not me. So, oedd e just yn really annoying, because o'n i di rhoi cynnig mewn ar tŷ gyda nhw. O'n i fel bron a complete ar tŷ, I pulled out of it in a diwedd. Imagine rhoi Catrin fel legal documents and stuff. Oedd e just yn really annoying, because o'n i kind of gofod bod fel, I'd rather you didn't call me Catrin, but if you email Catrin, who is she? Utterly pointless. Some random We're going to get nowhere. That's got a house now in Catrin. I know. Oh my god, mae hwnna actually yn fel hwnna bach o stupidness fi'n meddwl. Oedd hwnna'n silly. Catrin Herbert at hotmail.com. Whatever, yeah, I know. Well, Jesus, yeah. Fi'n trio meddwl fel, be'r gweitha fi wedi cael. Mae pretty... Wel, pan mae'r doctoriad yn fel galw enw ti mas in a waiting room, mae wastad... I don't get, my name is never correct. Beth? Na. Henry? Never. Shut Yr unig tro it's been correct, hilariously, a couple of nos yn ôl pan es I. Yeah. Chwaer yng nghyfrif fi is my new doctor. That's... Crazy. Is hwnna'n okay? Nes I ddim requestio hi, nath nhw neb o fewn y GP practice yn gwybod bod ni'n perthyn. Wyt ti'n meindio hwnna? Na, it's fine. As in, mae hi a brawd fi'n divorce nawr, so... Ond... Yeah, all the same. Yeah. Well, nes I knock ar y drws, cos nes I cael fy galw, nes I knock ar y drws, I didn't recognise her voice over the tannoy. Knock ar y drws, dim ateb, ond o'n i fel, oh, fuck it, here we go. So I just peepo fel, gwyneb mewn fel, hello, neb yna, 2 seconds later, mae hi fel, jump o mas o'r curtain fel, hello, ond i fel, Oh, obviously oedd gyda hi date of birth stuff, ond imagine os oedd ddim yn... Imagine os oedd just another Catrin Morris. Nah, surely not. It's only one Catrin Morris. Nah, mae'n absolutely ddim yn weird. Fi wedi ffindio un sydd yn Dela Norris neu rhywbeth. I guarantee you bod na lot o Catrin Morrises. Lot o Catrin Mai. Well, yeah. Oh my god. Catrin Mai yn enw poblogaidd. Catrin Mai is the Emma Louise o Gymru. Louise. We are. Neu fel... enw canol Marie. Nah, Mae'n poblogaidd. Mae'r un beth gyda fel Haf, na gwe. Haf, yeah. Elin Haf. Yeah, a mae Angharad yn... Angharad. A mae'n fi'n Catrin Angharad. Ydyn ni just yn... Restri top 10 enwau Cymraeg. Wel, os chi dal yn gwrando ar ôl hwnna, frankly, llwg o merchadau, ni di mewn a tangent, cos ni fod yn siarad am Catrin Felix. Oh, yeah. Nôl i Catrin. OK, os wyt ti'n gwylio Drag Race? OK, so, nes I wylio yr lan at gyfres Teis a Bimini. Fi'n meddwl hwnna fel 2 neu 3. Dipo mewn a mas tyma bach. Yeah, o'n i'n obsessed gyda'r gyfres yna. I thought that was incredible. Amazing. A wedyn, nes I ddim gwylio lot ar ôl. Ond na I dechrau gwylio eto ar gyfer Catrin Felix. Bydd rhaid ni wylio fel viewing party. Mae'n siŵr bydd yna Ryan Dre a stuff. Oh my god, yes, good idea. Fi definitely wneud hwnna. Nag oedd podcast Meilir a Rhywun yn neud... Oedd nhw'n neud fel commentary drag queens na? Yeah, queens. Ac oedd hwnna... Maen nhw wedi newid yn nawr I siop siarad. Oedd hwnna wedyn. Yeah. Ond hwnna ddim... Oedd e solely based ar RuPaul's Drag yn siarad. Yeah, oedd e'n fel reactive. Yeah. Cool. Queens. Yeah, oedd e'n really good. Ar podcast nhw wythnos diwetha, nes ti fel, oedd nhw'n darllen... Maen nhw wedi fel bod wneud fel anonymous... fel questions a confessions o stuff. Oh, exciting. Yeah, really fun. A rhywun hala mewn, nath nhw ddarllen na, rhywun yn cyfaddau, well, not that it's like a cyfaddefiad, ond di datgelu, fyddwn ni'n gweud, taw Miriam Isaac oedd Bi Awakening. Nes i weld hwnna. A fi fel, that's so good. Can you imagine, bys ni'n fel lap o hwnna lan? Bydde ti'n lyfo hwnna, bydde ti? I'd love it. I can't imagine that would be anyone's Bi Awake. Oh, come on. Oh my, shut up, lady. If anything, I'd be like... the Bi Awakening of a man who's then realised that they're actually gay. But for a really specific type of man. Too ridiculous. Well, on anyway, like, love that for her. Love that for her. Fi dechrau set o lan fake accounts a just danfon oes o DMs I pod ni fel, I fucking love Catrin Just you want and her Hawaiian t-shirts. Yeah, I'm very partial to a Hawaiian shirt. Nah, fair dues. Fair play. Get your flowers. Well, you know when you give someone flowers and like, it's if you've done well in like TV or something, but she gets them for just being fit. Honestly, love that for her. Love that for her. Da iawn, Miriam. Whatever you did, girl. Keep doing it.
Oh, I bet you it's the carpet cleaning company fi 'di gofyn am quotas. Go on. Hwnnw'n mynd i fod yn really boring i ti. Yeah, love it. Okay. Hello? Hello, is that Catrin? You literally couldn't call it. Hi, Catrin. Hi, Catrin. Nes i ddweud enw fi o leia tair gwaith ar y neges nes i adael. Hi, my name's Catrin. Beautiful. That was like serendipity. That was so satisfying to me. Hwnnw'n really funny. Gal rhywun galw ti'n Catrin. Oh, funny. Wow. Well, Pob Lwc Catrin Phoenix. Ond genuinely massive pob lwc. Fi'n meddwl bydd hi'n smasho fe. Oh, God. Cos mae'n gallu gwneud lot o bethau. A mae'n funny. Fucking hilarious. Really funny. Mor funny. A fel quick hefyd. Yeah. Ddim, like really quick-witted. Yeah. Fi'n excited i weld fel, obviously y looks, ond hefyd ti'n gwybod yr un pan maen nhw'n neud fel impressions o pobl... Snatch Game. Yeah, that's the one. Fi'n... Who would she be? I want it to be really niche fel Sally Mally or something. Fi'n meddwl bod ni'n gorfod wneud Cymraes, achos dyn ni beth yn gweld... Surely. Nesa? Nesa! Bydda Nesa'n brilliant. Oh, Neb di wneud Nesa ar gyfer Snatch Game o'r blaen. Yeah. Bydda hi'n brilliant. Only thing is, weithio os do dwi'n RuPaul. neud yna and called it. Yeah. Oh, bydda hwnna'n Fi ddim yn gwybod, ond bydda hwnna'n that would really be good. good. A hefyd, os ti'n neud Snatch Game, beth really neu gyd ti angen yw fel cael cwpl o fel funny lines, Yeah. ti'n gallu squeeze o A mewn. wedyn just fel reactive, really. So, mae da hi like millions of catchphrases, so... Mae hi'n barod fel elevated. Ti'n beth fi'n meddwl? Hi'n oed fel ers hi yn amlwg bod ar y sioe a stuff. Yeah, oedd ti'n gwybod bod hi'n mynd i fod ar... Wel, oedd O, nes i ti'n ddweud wrtho ti, gwybod, do? nes ti dweud wrtho fi, and I genuinely fi heb dweud wrth unrhyw un. So Cardiff's that worst NDA was kept tight. secret ever. Oedd pawb yn gwybod. Pawb yn gwybod. Fi'n cofio dweud oedd... Cos obviously mae Mirain Iwerydd yn fel best mates gyda Catrin Ellis. A oedd... Nes i ddweud, fi'n gwybod rhywbeth am Catrin Phoenix ethi. Fi'n gwybod ethi. Sut wyt ti'n gwybod ni fel? Cos mae pawb yng Nghaerdydd. Everyone who's even a tiny bit gay. Everyone who's had a gay snog at uni in Cardiff knows knows the Catrin Phoenix is going to be on the next season of RuPaul's Drag Race. Because do you know what? What about the thing about the gays? We can't keep a secret. Nah. We can't keep a secret. Gays, right? Small niche community. Cardiff, very small niche community. Very So small my still. there's no way. I know. No. So, yeah, I knew it for a long time. And super excited. Pryd mae'n dechrau? Mis Medi? Mis yma? Fi'n meddwl mis yma, yeah. Surely. Ydyn nhw'n dropo nhw fel unwaith yr wythnos, or is it all out to bin? Unwaith yr wythnos. A dyna beth sy'n neis. Achos, ti ddim yn cael o'r raglenni fel Adam o'i ble mae'n fel the anticipation of it all. Fi'n well gen i fel once a week. Mae'n gweithio fel, yn wedi gyda fel suspense fel shows. Yeah. Well, Pob Lwc Catrin, Pob Lwc Babe, yeah. Don't forget us when you're famous, love. Don't forget us little people. That's Catrins. Yeah. Ond diolch am dy wasanaeth gyda yr ynganiad. Yeah. Oh my God, yeah. Put it on my grave. O'n i'n really confused, achos o'n i'n meddwl oedd e'n rhywun yn siarad i trending audio neu rhywbeth. Yeah. Ac oedd y text ar y sgwyn yn dweud rhywbeth fel... Ar y sgwyn? Ar y sgwyn. Ar y sgrin. Our sgwyn. Yn dweud rhywbeth fel, POV, you're going to the Eisteddfod or something. And I was like, oh, of course, this has found me. Yeah. Blah, blah, blah. Ond oedd y person yn siarad gyda acen Australian. So I felt, what is going on? So ni'n gwylio, fel, is this an audio? But it was her speaking. It wasn't synced to an audio. So Yeah. there's an Australian talking about the Steddfod. So ni fel, okay, ydy hi'n dysgu mewn ysgol Cymraeg? Neu rhywbeth fel yna. Es I had a comment, ac oedd fel dim byd i wneud â Cymru. Right. Tan un comment yn dweud, as a Welsh person, this has completely blown my mind. So when nes I googlo Eisteddfod, Australia, mae Australia yn cael Eisteddfods. Beth? A, fun fact, mae'r prize money lan at $400,000. Shut up. Genuinely. As in split over, as in fel all of the competitions. Oh, right. Total. Beth yw un Steddfod gan? Dim that much. Dim hwnna. Mae'r gwabl celf fel £2,000. Like, well, 2 to 5 grand. I don't know. Oh my God.
nuts. If you, like, backed yourself, Yeah. bydde ti'n hedfan drawn o'i gystadlu yn fydde ti, just ti'n rhoi bach o cash Ond monies. falle, true, mae'n dros mae gen i rhai o iaith, no, speak English. Ond falle mae yna calab yna. Gyda ni ar... Bydde Dim hwnna'n necessarily ni. incredible. Ond fel rhyw fath o Ma' raid bo- eisteddfod Cymru, Australia. Mae'n rhaid bod nhw'n neud. I've Ma'n never rhaid heard of bod nhw'n this. neud. Dylsyn nhw fod yn milkod connection yna. Oh Crazy. my God. Mae'n nuts. Mae'n crazy. Mae'n rhaid bod wedi dechrau off o'r rhywbeth Cymraeg. Wel, mae'n lot o fel... O ie, mae'n dod o... Fel pan ti'n Google fel, mae'n dweud, based on Welsh. A ddafra bod yn Gymraeg, ti'n meddwl, tybed? Be, Steddfod? Wel, un Australia. Oh, yr un Australia. I don't know, cos oedd digon o... Fel, dwi ddim fel... Dim ardal fel Patagonia yn does yn Australia. Mae'n siŵr mae'n digon wedi New South emigrate. Wales is a whole Oh, yeah. lle, yn dydi? A mae'n lot o lefydd gyda enwau. Ond mae hwnna'n, that's colonialism Yeah, that's for you. colonialism. Arguably, so is Patagonia, but... we won't Oh, go yeah. there. Oh, yeah. Ond hefyd, ti beth i sylwi fel yn America, obviously, mae loads o Gymru fynd fyna, a mae loads o trefi, Yeah. whatever. Bryn, first time I learned this, Bryn Mawr, mae Yeah. loads o Bryn Mawrs yn America. Oes A na? nath nhw, ar The Office, the US The Office, mae Andy yn dweud Bryn Mawr. Fi'n cofio hwnna. Oh, talking of, mae yna spin-off o The Office, ond mae mas nawr, fi fod yn gwylio fe. Be mae'n mas? Paper, yeah, it's out. Pwy sydd yn Now hwnna TV. ta? Oes ti gwylio White Lotus? Fi wedi gwylio un cyfres. Nes ti gwylio'r Italian one? Yn Sicily? Fi ddim yn meddwl bod fi wedi. Nes i gwylio fi gyd ar y wyren, i gyd mewn un go, a frankly, it was like a fever dream, fi ddim yn Wow, recofio. that's a lot. Yeah. Okay, well, mae yna actores o hwnna sydd yn yma. She arguably is the best one, Okay. I'd say. She goes for it. And Yeah. he's funny and she's just, yeah. A boy oedd in real life, he's the son of Mad-Eye Moody. But he also was in Harry Potter. Fi'n yn gwybod. Sy'n mynd i fod pwy hwnna? Don't know his real name, he's Irish. A wedyn... O, fi actually yn gwybod. Ti yn gwybod, there we go. Thank you very much. Injury. Thank O, then you. episode of Black Mirror hefyd. Yes. Donald Gleeson? Yeah. Is that him? I think so. A wedyn, Oscar, who was in the US office, is now in this thing as Oscar. Which I'm glad about, because os ydyn nhw'n mynd i mynd â unrhyw un draw, he makes sense. Ife fe yw'r unig cymeriad yr o'r unig hyn un. Yeah. Wow. Yeah. And again, I think they, fel Esmeralda, enw'r Italian Yeah. character, he yw top fi, a wedyn Oscar, just because it's like, you know, nostalgia. Ydy yn dda? Yeah, fi'n meddwl mae'n anodd achos mae fel bys yr pressure o fod mor dda a The Office, obviously yn huge. Yeah. It's got legs. Oedd neb yn licio Okay. The Office tan fel season 4, 5, Wow, so, you know, so, yeah, it's got Dwli ar The legs. Office. Fi heb wneud fel guttural laugh fel nes i gyda The Office. Ydy ar un fel level o cringe yna? Na, I wouldn't say any cringe. Mae'r actio'n dda. O na, as in, fel ti'n gwybod fel, that's what's funny about The Office, wyt ti fel, mae'n fel No. poenus o cringe fel... Yeah, gwylio. na, just dim fel Michael Scott type character, really. Mae'na digon o, yeah, mae'na couple o bobl sydd yn fel problematic, ond... So ar be ma hwn? Fi'n gwylio fe ar Now TV. Okay. So fi literally sign line just on my mason I need to watch it in a month, which is easy. Mae'n fel dig bennod. Doable. That's fine. Very doable. Miss White Lotus sort of flight. Oh, then it was a long flight, obviously. Oh, lle ti'n mynd? Vietnam a Cambodia. Oh, yes, when you're on your travels with Eat, pray, Go love. Outdoors or something. She Adventures. That's the one. Go outdoors. I knew it was somewhere Go with a outdoors gut. fel a hiking shop I know. on Newport Road. I knew as I said, I was like, that's not right. Fi wedi bod, not to brag, fi wedi bod fan'na hefyd. Fi wedi bod You i go outdoors. Bit on Newport Road, yeah. Fi just newydd meddwl am TikTok o fel fi a ti yn sefyll drws nesau'n gilydd a fel guess which one loves camping and which one loves a holiday in the sun. Mae'n weird. Cos fi'n fucking tanned. Yeah. O ti'n gwybod beth, not that o'n i ddim yn canolbwyntio o'r holl amser, ond nath ffôn fi just dal llygad fi. Mae Rach eisiau mynd surf o Dydd Sul, and I'm so Dydd down. Sul in this weather? Wel, gen i weld beth mae'r tywydd yn gweud Dydd Sul. Bys ti'n mynd os mae'n glawio? Na, dangerous. Mae'n... Ond mae'n bydd ddim yn rhy beryglus,
mae'n exhilarating. Fi ddim wedi bod as ages. Fi ddim wedi bod surfo lenni. Fi wedi bod yn cael wave TikToks yn ddiweddar, just pobl yn cael ei fel, dim hyn o'n nhw'n surfio, just people in the sea, a wedyn mae wave huge yn dod, and we're just yn fel, you don't see them again. Hilarious. It's very enjoyable. Gobeithio fydd hwnna ddim yn chi. Na, gobeithio ddim. Lle chi'n mynd surfio ta? Rest Bay. Fel fi'n gweud, fi ddim wedi bod eleni. O gwbl. Mae hwnna'n mad, chos ni wedi cael tywydd sych iawn. I know, ond fi So wedi no bod waves. hel y brysur. A hefyd, fi wedi bod bach ofn trio wetsuit fi mlaen. Gwyd o'n ddysg yn ffet. Na, wir. Na, fi ti'n full of shit, though. Na. Ti wedi colli pwysau. Oed. Ddim yn wir. Mae hi'n milk am y compliments hefyd. Na, fi ddim. Well, Ti'n no gwybod one would fi ddim yn message berchen. Fi me. ddim yn... I'm no one's buying crutch. Fi ddim yn berchen ar scales, right? Yeah. Ond, bob 6 wythnos, fi yn cael fy mhwyso, Yn y whether I gym. like it or not. Na. Oh. Yn y platelets clinic. So fi'n yeah. so na i ffeindio O, ma' mas. hwnna'n dod lan. Ydy, Ie, di merch yn wthnos nesa. how So na i ffeindio mas exciting. eto. Brifio arni. Wow. So, yeah, ond... A fi ddim yn poeni Na, ti ddim, chwaith yeah, exactly. o ran hynny o beth, ond Yeah. fi yn eisiau teimlo bach yn fwy Agile. agile, energetic, Yeah. a hyderus. So, O'n i arfer, probably mentally unwell. O'n i arfer checo bron pob dydd. I know. Mae gen i dal y scales, but I don't look anymore. I tried to weigh my cat the other day, and he just was having none of Pam it. ti'n pwyso cas ti? Oh, mi'n edrych bach yn... Mae'n ei pwysau yn ei hips. Oh, bai fat shame o cas ti. Oh, fi ddim. Sam. Mae Sam fel, oh, look at her, babe. Oh, look at her. Oh. She's carrying it all in her hips. A fi fel, oh, fi... Ond y peth yw, and it's annoying, chos fi yw'r unig un sy'n bwyd o hi, so nawr mae ar fi. Fi rhoi gorfod o bwyd i ddi, but I'm a feeder. Wyt ti, actually, fel in general? Ti ddim coginio that much, wyt ti? Wel, dim ond achos mae Sam yn joio fe, and if I Yeah, get to just fair. chill, then great. I Ond know. fi... As in, yeah, os fi'n prynu fel anreg i rhywun fel sporadically, bys ni'n cael rhyw fath o bwyd maen nhw'n caru, neu fel... Oh, yes, stunning. Yeah. A fi, bys ni well cael chunky animal. Ti'n Bys ti be? well gen i cael chunky animal. Oh, right. Well, yeah. Bach yn cydlu. Yeah. Yeah. So dyna ni. So dyna ni. Beth y ti'n neud pwythos yma? O, be ydw i'n neud? Dim lot. Mae dy fi tattoo yn dod lan, Botox yn dod lan, a little top up of the old Botox cyn the 27th, so pan fi yna, but fi yn hapus pawb, but you won't be able to tell. O'n i wedi dweud fel pen blwydd ti'n 27, o'n i fel, that's long gone, babes. Rude. 27th, hey, fi'n hyn at it's fine. O Medi. O Fedi, the big day. The big day. It does feel like it's my wedding day. Fuck's sake. Oh Be am ti? Be sy'n dod lan ar y ti? Wel, Your wedding day. mae Rachel's symud mewn. Yay! So, ni'n llogi fan. Wow. dim Big fan fi- lesbian thing to do. You roll. Dwi ddim yn... ni'n dod â mattress hi dros, a dwi hwnna ddim yn ffitio yn... Oh, Ie, ydyn ie. well mattress 90. Mae'n fwy newydd. Okay, yeah. Robust. Yeah, mae hi'n meddwl bod e'n well, so fi'n ddim yn meindio. He's okay. So, Either way. No. So, robust. Thank you. No one laughed. Robust! Wel. So ni'n... Dyna byddai'n mynd nôl ymlaen Bristol dydd Sadwrn. Os gen hi lot i neud, Jack yn un trip, neu? Un trip, ond dim ond achos bod ni wedi llogi fan mawr. Oh, okay, ddigon mawr i roi post mewn, yeah. Ddim lot o fel Dim fel o dodge am y stwff Yeah, na. yeah. So mae hwnna'n Good. helpu. Aw, Yeah. mae hwnna'n exciting. Wel joio hwnna. Diolch. A... Unrhyw tips? Well, I suppose it doesn't matter, achos bys ni'n dweud fel arfer gyda symud, oedd mam a da fi wastad yn dweud yn cos o'n i wedi symud lot pan o'n i'n bach, wastad wneud ystafell gwely gyntaf, cos whatever happens, you've got a bed ready to go. Os ti'n fel, ond achos you've already got a bed, it's fine. Ond o ran tips, just byw efo rhywun, you need to learn to fart in front of her. Na, fi ddim eisiau gwneud hwnna. Like, fi'n gallu ond fi'n mynd i ddewis Take it or leave it. I'll leave That's it. my tip. Oh, we'll leave it. And on that note, we'll leave you. Nawn ni siarad â chi. Mae'n pethefnos ish? Yeah, ish. Yeah. Gwech wedyn. Ti'n gwybod, be dilyn ni ar TikTok a Instagram a byddwch chi'n gwybod? Yeah, and let us know os chi'n dod. Send us a DM. Yeah! Yeah. Y 7th ar 20 o Fedi, nos Sadwrn, La Pantera. See you there. See you there. Ta-da! Ta-da!